Dragi učenici, dobrodošli u lekciju iz nastavnog predmeta Tehnologija zanimanja za zanimanje pomoćni vrtlar. Ova lekcija namijenjena je učenicima 3. razreda srednje škole, a tema joj je štetnici. Ako želite u bilo kojem trenutku zaustaviti ovu prezentaciju kako bi nešto pročitali ili pogledali, slobodno pritisnite znak za pauzu koji vidite na svojim ekranima. Jednako tako prezentaciju možete zaustaviti i ponovo pokrenuti i pritiskom na razmaknicu na tipkovnici svoga računala. Razmaknica je dugačka vodoravna tipka koju vidite na dnu tipkovnice ispod slova. Pa krenimo s lekcijom. Štetnici su kukci koji napadaju biljku i uništavaju je. Razlikujemo 3 vrste štetnika. Prva vrsta su štetnici koji sišu biljni sok, druga vrsta su štetnici koji grizu lišće, a treća štetnici koji jedu korijenje biljke. Štetnici koji sišu biljni sok oslabljuju biljku kojom se hrane. Oni šire bolesti prenošenjem zaraženog soka s jedne biljke na drugu. Takvi su štetnici, na primjer, lisne uši, potom skočibube, grinje crvenog pauka, štitaste uši, trips ili bijele mušice. Reći ćemo nešto više o lisnim ušima, pošto su to najčešći štetnici na našim biljkama. Lisne su uši kukci veličine nekoliko milimetara. Mogu biti različitih oblika i boja. Na ovim slikama vidimo različite vrste lisnih uši. Sigurno ste takve ili slične lisne uši već vidjeli tijekom svoga rada na stručnoj praksi ili čak u svome vlastitom vrtu. Štete koje nanose lisne uši mogu biti izravne i neizravne. Izravna ili direktna šteta djeluje na samu biljku koju su uši napale. Lisne uši se hrane na biljkama. One sišu biljni sok na organima biljke, na lišću, korijenu, stabljici, vlatima, klasu ili plodu. Zbog toga na biljci može doći do različitih promjena. Može doći do kovrčanja lišća, poput ovoga što vidimo na slici u gornjem dijelu ekrana, ali može doći i do kovrčanja vlati biljke ili do kovrčanja same stabljike. Što se tiče promjena na plodu, može doći do propadanja ploda ili pak zbog lisnih uši cijela biljka može uvenuti. Neizravna šteta nastaje zbog medne rose koju ispuštaju lisne uši. Medna rosa izgleda ovako, kako vidite prikazano na ovoj fotografiji, a njome se prenose virusne bolesti na druge biljke. Mednu rosu skupljaju mravi i odnose u svoje mravinjake kao hranu za ličinke. Zato je prisutnost mrava siguran znak da je biljka napadnuta lisnim ušima. Druga vrsta štetnika su štetnici koji grizu lišće i uništavaju cijelu biljku. Ove štetnike nije uvijek lako uočiti. Takvi štetnici su, na primjer, gusjenice, puževi i žišci. Podsjetimo se, gusjenice su razvojni stadij ličinke leptira. Stoga na opasnost od gusjenica može ukazivati blizina leptira. Gusjenice mogu gristi lišće na različite načine. Na slici dolje lijevo vidimo gusjenicu koja u listovima biljke radi rupice ili prozorčiće. Dok na slici dolje desno vidimo gusjenicu koja list biljke gricka uz rub ili sa strane. Puževi također rade velike štete na povrću. Hrane se svim vrstama povrća osim lukom i češnjakom. Najčešće se hrane lišćem u kojem izgrizaju rupe, poput ove koju vidimo na slici dolje. Najveće štete puževi rade kada je vrijeme vlažno, a posebno noću. Čak i kada na biljci ne vidimo samoga puža, možemo vidjeti da su biljku napali puževi po sluzavom i srebrnastom tragu koji oni ostavljaju za sobom.
Puževe dijelimo na puževe golače, to su puževi bez kućice, i puževe s kućicom. Žižak je sitni kukac koji živi u zrnu mahunarke. On u proljeće izlazi iz zrna i hrani se biljkom mahunarke. U mladim mahunama oni polažu svoja jaja. Međutim, žižak napada i žitarice u skladištima i smočnicama. Na slici lijevo dolje vidimo zrna graha i kukuruza koje je napao žižak, što vidimo po rupama na zrnima, a sa desne strane možemo vidjeti kako izgleda sam žižak, kojeg možemo prepoznati po ovom rilu ili pipi koju ima na glavi, i žiške koji napadaju rižu. Treća vrsta štetnika su štetnici koji jedu korijenje. Oni unište biljku prije nego ih primijetimo. Stoga s njima treba biti posebno na oprezu. Takvi su štetnici, na primjer, sovice, komar livadni i korijenove mušice. Biljku koju su napali štetnici koji jedu korijenje možemo prepoznati jer ona zaostaje u rastu. Također, kada korijen izvadimo iz zemlje, vidimo da je izgrižen. Na slici dolje lijevo možemo vidjeti jednu sovicu, potom u sredini komara livadnog i na slici desno korijenove mušice. Ponovimo. Razlikujemo 3 vrste štetnika. Prva vrsta su štetnici koji sišu biljni sok, druga vrsta su štetnici koji grizu lišće, a treća vrsta štetnici koji jedu korijenje biljke. Štetnici mogu jako ugroziti naše biljke. Ponekad ih je teško uočiti. Stoga je u radu s biljkama potreban veliki oprez. Razmislite sada o ovim pitanjima i pokušajte na njih odgovoriti. Što su štetnici? Štetnici su kukci koji napadaju biljku i uništavaju je. Koliko vrsta štetnika razlikujemo? Razlikujemo 3 vrste štetnika. Štetnike koji sišu biljni sok, štetnike koji grizu lišće i one koji jedu korijenje biljke. Možete li nabrojati neke štetnike koji sišu biljni sok? To su lisne uši, skoči bube, grinje crvenog pauka, štitaste uši, trips i bijele mušice. Možete li prepoznati ovog štetnika? To su lisne uši. Znate li koji su to štetnici koji grizu lišće? To su gusjenice, puževi i žišci. Možete li prepoznati ovog štetnika? To je žižak. Prepoznajemo ga po rilu ili pipi koju ima na svojoj glavi. Kako ćemo prepoznati da je biljku napao štetnik koji jede korijenje? Ta će biljka zaostajati u razvoju. Kada izvadimo korijen iz zemlje, vidimo da je izgrižen. Možete li nabrojati 3 nova pojma koje ste danas naučili? Možete li nabrojati 2 stvari koje su vam danas bile zanimljive? Imate li još nekih pitanja na koje trebate odgovor?
Ta pitanja možete postaviti svom nastavniku tehnologije zanimanja ili meni osobno na mail adresu vanja.markovic@skole.hr. Nadam se da ste uživali u ovoj lekciji i u današnjem učenju. Vidimo se sljedeći put.